Halo guys, welcome back to my channel Rasya Anak Betawi. Wah, itu ada apa tuh guys? Wah, ada ondel-ondel pakai helm guys. Ayo kita lihat guys. Waduh, ternyata Rasya Anak Betawi lagi bawa motor guys. Ada ondel-ondel pakai helm guys. Wah, aduh seru sekali nih. Aduh, kita lihat. Nih. Wah, mau kemana sih Rasya? Hah? Oh, kampung ondel Betawi. Waduh. Seru sekali guys, ondel-ondel pakai helm guys. Coba kita lihat guys. Wih, seru nih guys. Oh, copot guys guys. Ya. Masker agak ada ya, masker ya. Aduh. Mana Rasya? Wih, keren. Wih. Habis ke kampung ondel kemana lagi Rasya? Keren guys, ondel guys. Naik motor, jalan-jalan sama Rasya. Awas pegangin. Mau kemana belum lah? Belum sampai lah. Belum.